Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hanggang king katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapan. Harapan amoy masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Tango kami Ginoo, king misun mo.
now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. Maya pagat panapon po kay katamungan. Ngini po pagmasrisyan tayo po yung solemnidad na rin sa Blang Santo. Talakad tamo po.
King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. at pipigilan na katamong maging banal. Adwan tangeni ing kapatawaran ning Ginoo. Yakas tayang ngening yagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kayo kapatad, uling migas halakong bina, kingisip, amano at tapat, at mayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel lampong santo, at kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo kaniting misa yabi talak ng kagatang panalangin ding kapatid tamong tagulaling ding aldoiti para karing banal. So today we are offering this mass for all the saints that
that were written in heaven, but their names are not known. Iti po yung ngaldo para tagulaling taya. Sana ring anggang banal, ring anggang santo, kakilala tamo, King Bie, minuna ng Meko kiti King Yato, tanggapanong malagwani nga pong Gino, tuturing talang banal, at kapamilatan ning panalangin da, sana so pandakatamo, King pamaglakbe King Bie, papunta mo naman. Dapat dinan tamong pamamisita ng aldoyti, dapat uli na ning panahon ng pandemic anya etala adalo. At yabi tala king kekatang panalangin, king misa tangeni. Itagulaling taya, ing misa ngayti para karela. Antimurin di Victoria, Irinea, Jaymar, Lazaro, Rosita, Charmaine, Amauro, Danilo, Maura, Annalyn, Leticia, Ernesto, Lydia, at ting sablang kaladwaking purgatorio. O Diyos ay pami, makatipon kami king lagyo ning anak mo, anting meto nga malating kawan, king yatong maleparan, at anting metong may nang tanda ning malewaka na kapanayan. Ipaintulot mong ing bini ning Bie alang angga, sibot yat tumubo karing pusumi, baking makapakyabe, king sabing kekaldan ding miligtas kapamilatan ning anak mo. Ipakit mo kay kami, ing kasalpantayanan at kapanayan, alagpas king angganan ni Tingyato. At saupan mo kaming maglakbe painturo king kayaryan ning ligaya, anong numuke panayan, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libroning kapahayagan. Ako iwan, ikit keng mumukyat king aslagan ing metong panganghel. Daralane ing panatak ning Diyos amabie. Kinulay tiyo karing apat a anghel, adinina na ng upaya ning Diyos, banmanyira king yato, at king dayat malat. Nga naniting anghel, eye pamo sisiran ing yato, o ing dayat malat, o ring dutong alang ela mitatakan, king kanwan ding talasuyo ning kekatamong Diyos. At sinabi na kako ing bilang daring mitatakan, dinalan 44,000 ay iba't karing sablang lahi ng Israel. Kay ba't na nito, ikit ko ring tutong dakal na tao, enalaa bilang ning ninuman king karakalda. Iba't lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla alapaning trono at ning kordero. Makahimala lang makaba at maputi, at atin niyang tatalnan a palaspas ing balang metong. Ngarang agnanagnan migsalitang masikan. Inke kaming pangaligtas, iba't king Diyos ang makaluklok king trono at king kordero. Ading sablang anghel ang makatalakad makapadurot king trono. Ring makatwa, ading apat na animal, migsakablangan arapaning trono at sinambala king Diyos ngara. Amen. Kapurian, ligaya, kabiasnan, kapasalamatan, dangalan, upaya, at sikanan ing mangain tulit king kekaming Diyos, king kapilan paman. Amen. Nga nang mengutang kanako ning metong karing makatwa. Ninureting pakahimalan maputi, at nula menibatan. Pekibat kukeya, eko po balo Gino, iko pong makibalo. Deti nga nakako,
Ilaring miktagumpe king maragul a pangalupig. Pinipiro at pepalto puti ing karelang imalan, king kapamila taning daya, ning kordero. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, itiya ing balayan na magdulap makakit king lupa mo. Ginoo, itiyay balayan ang magdulap makakit king lupa mo. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sablang at tsuking yato. Bandine ing meto sikluban, ading sablang keti manok nangan. Ya ing kaniti menatagan king lulubutad ning danuman. Peka tikit ne talakad, libutad ning dayat malat. Ginoo, itiyay balayan ang magdulap makakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob kilob ning banal ng templo. Ya itang makimalinis agamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa aking dewakan at emag salitang kalaraman laban kenuman. Ginoo, itiyay balayan ang magdulap makakit king lupa mo. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos akayang kaligtasan. Makanya laugali ring taong magdulap king Ginoo, ring lalapit king Diyos ng Hakob. Ginoo, itiyay balayan ang magdulap makakit king lupa mo. Pamamasang ibot, kimumuna ng sulat sa Nuan. Lawen nyo nung nuanti, ing lugod ning igpa kaya katamo. Tunay nakataping kaluguran, inya mayayaos tamong anak na ning Diyos, at king kamatatuanan, anak nakatamupin. Isang kanong bakit ingyato nakata akikilala yapin iti. Ene akikilala ing Diyos, pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan anak nakataning Diyos. Dapot pamalino ing maging kararasan tamo. Makanyan man balo tamo, king pamagbalik ng Kristo, mitulad takeya. Uling akit tamo ing kayang tune kaniwan. Inya ing ninumang ating kapanayan kaya, sukat siyang manatiling malinis. Nung makanano i Kristo, malinis siya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Lumapit ko kanako, ikong sablang magkasakit, at mi babayat nan king kong pupusanan, at ako dinanda kong kapainawan, nga naning Ginoo. Ing ginumanatiliyak ke kayo, At kekan timurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Panakit ng Jesus karing dakalataw, minukyat ya king bundok, inyang mekalukluk ne, linapit laki ring kayang alagad, kay bat migmulayang migsalita at nga ng tinuro karela. Mapalad laring ala ng aliwang panaligan, nunemo ing Diyos. Uling miyabela karing pagarian ning Diyos.
Mapalad laring malungkot, uling pamatulan nala ning Diyos. Mapalad laring mapagpakumbaba, uling kamtanda, ingpe ngapo ning Diyos. Mapalad laring alang aliwang pagpagnasan nunemo ing tupad king kaburyan ning Diyos. Uling pagkalup ng lubos ning Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad laring mapaglunos, uling lunusan nala ning Diyos. Mapalad laring ating malinis sa pilubluban, uling akit de ing Diyos. Mapalad la ring gagawang paralan para king pamikakasundo daring tao, uling ituring nala ning Diyos anting anak na. Mapalad la ring daralan pangalupik, paulining pamanupadda king kaburyan ning Diyos, uling miyabelo king kayang kayarian. Mapalad kayo, ning lilibakan da kayo reng tao, at lulupigan da kayo at magsalita lang nyayaliwang kapanyiran laban kay kayo king uli ko, tumula kayo at magsaya, uling mikamaragul kayong ablas karin banwa. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Maya pa gat panapon po, alayatan tao. Maya pa gat panapon po. Mag-check tamo pong istorya. Bakit kaya ating linto na ating niyang kapag masusyan ing simbahan tungkol karing awsan tamo pong banal at itapin, entitled na ning kapag masusyan tangini, awsan nening simbahan, solemnidad ding sablang santo. The Solemnity of All Saints Day. Makanano yung may kumpisay ni? Makanano yung linto, ing makanining kapag masusyan. Siyempre, dapat atin yang umpisa, atin yang istorya, bakit makanyan ing gagawan ta ngeni. O yan po ing chinyek ko po manibat kay tanggal do. Ing metong karing ikit ko pong balam umpisa na ning All Saints Day ketang year 60 hanggang mga year 300 bayo po kang Constantine the Great, bayo kang Reyna Elena. Ketong panahon na ita, lalong-lalo na ketang year 60, panahon ng Emperor Nero, N-E-R-O, Nero. Nero, ang inggewa na, uling at yung Roma kanita, ing nasa na, baywan ne, alilan ne, ing structure na ning in lupa na ning Rome. So, inggewa no, pepasilap no rin hanggang building. Pepasilap na la. Kay ba't yung problema, rapat da, ing silap. Kasi ing nasa na talaga, bakan tayo mga silap na yan, patalakad yung bayong building at pamalagwan ne kay sarili ng lagyo. Iting objective na bakit ako na makalingwan ing lagyo na. So ita po ing agpangkaretang historian, Ngani, uning siyempre, abalitan da ring tao na yung pepasilap, mimwala kaya. Masakit lalup kaya, niya, o ita, mimwala. At uliping yung talagang pepasilap, king syudad na ning Roma. Ngani, may nakit yung busbus o paralan. Inggewa na sinangkana nala ding Kristiyano at Roma. So the Christians in Rome talagang magpakalat king maya pabalita kanitang panahon nita year 60 na sabyana ila kanung sangkan niya may silabya ing Roma, ila kanung man nilab king karing building. Pero yung totoo na, ali. O ita, baka nita mo,
pamatakutan no ring tao, paparakap na la, ding hanggang talasal pantaya. Yan. So, ring dakala po ring mga mate na alang aletala kakilala at no asulat uli na piningkagut-gutan during that time. Detang mga mate king kasalpantayanan, deng aliwa, papakandopin po ka ring mga bangis sa animal, karing tigre, ang pong leon. Deng aliwa naman, pepasilab na la, bag kanita kanong maging salala keng bengi, o ita, ning bengi, ilang sisilabanda. Detang aliwa naman, inggewara karela, pinakuro king cruz. So dakala po rin. Ngini, ding mitatagan Kristiyano, baka nita baka sa likot la, mengulkul la po king gabun na ning Roma. Ita po yung, deta pong may kapamasyal na po Roma, at ita pong ausan ka rin, detang catacombs ngara, katakumba. Ring kilkulad dakadya po objective in karilang pamangulkul. Deng aliwa, gewado pong kutkutan, karin la mengutkut karetang Kristiyano. At ding keraklan, karin la magmisa para karing mayangupye, ang popang karing potang mikitikit lang magmasusi king Santa Misa. Anya, karing niya linto, ing potang ning November 1 to November 30, ingaw sandang katakumba keng pisamban nung atatandanan da po ring matuwang si Simba kanita. Istong daon atin la pong italakad katakumba ring pari. Ausan de pong katakumba, pero in tutuna, iyapin po itang istorya na nitang pamanyalikot da ring Kristiyano during the time of Emperor Nero. O itapin, karinla niya itong miras ka karin, nung kasane po punta kitang karelang lugalay tareng Kristiyano, malili ka. Muna balon nung karin kamiras, may ngariya ka nung maze, niya itong linob ka karin, balo balik, nakam magbalik-balik ka keng lugal. Muna balon luwalan mo. O ita, ane pong karagul kanu itang akulkul dareng Kristiyano nga ita na hanggang ngayon maging tourist spot ya karing mamasyal king Rome. Now, uli na dito, deng Kristiyano, actually, andat magmisa la during that time, deng king Roma, ing misa ra, makatagularing yung pane para karing kayaberang santo, karing mete king kasalpantayanan. Angga king tinuknang ni ing persecutions karing Kristiyano, o ita uling maging luntoy Reyna Elena, yan ngawsan tamo po Santa Cruzan, kaya ni Santa Cruz poblasyon ang po Santa Cruz Pambilog. Reyna Elena ang po pinganak ng Constantine the Great, o ren gewara ng state religion ing Kristyanismo during their time. Ang gaking menahimik na at talagang atinang mapilan-pilan pang makamate ka ring Kristiyano, pero itapin menatili na yung katahimikan. At ngeni itang pamagbisara king karetang katakumba legeda na ngening kutang kailangan pa bang magmasusi tamong weekly tungkol ka rin kekatang mga mateking kasalpantayanan? So may nga bit lang date from then on. At ikit na ing November 1, yung pekamasanting diling pamigagana ka, karing lamwerte, karing meyang ubye. O ito, karing mumunang aldo, karing banal. Karing tuturing tang meging banal, meging santo, na alang etala balu lagyo. Posibleng balu tanong man lagyo, ring pengarita mo, na tuturing talang banal. At kay ba't itang next day, kareta namang
isipan tamong mete, pero talasal pantaya la, oneng ating pang kulang karela. Yapin po ing ausan tamo pong All Souls Day. Retang maglakbe pa. Retang mag-travel towards heaven. Nya atin tamong once a year, kapag masusyan, kareting meyangubye. So, nung dawen me, ingke katamo pong kasalpantayanan, makapakatya pamurin, karing minuna ng meko kekatamo. Ne? Kasi ilaring kekatang pialimbawanan king kabanalan. Ilapin puring parangalan tamo king aldoyti. At bukas naman, mangadi. Ngeni magparangal tamo, parangalan talo, ding meyang mubye banal. Bukas naman, pasaop tamo king apong ginu, nanyawat ang kapatawaran para karela, detang kaladwang at tsuking purgatorio. Now, king kekatang ebanghelyo o karing kekatang pamamasa, lalong-lalo na king ebanghelyo ang pong king mumunang pamamasa, nung pansinan mi king libro ning kapahayagan ng San Juan, sa sabyano retang mitatakan, nga na, ring mitatakan, retang berinan sabyan, detang metela king kasalpantayanan. Kay ba't nga na, retang keraklan nga na magdalalang o makatalakad lang ating lang tatalnan palaspas. Ing palaspas simbolo ne po ning martyrdom. Anya pensa po karing kekatamo pong larawan daring may santo, istong tatalan niya pong palaspas puri na sabyan, meteya king kasalpantayanan, petere king kasalpantayanan. Antimo po San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. They died because of their faith. Pete dalaking kasalpantayanan. Anya tatalan la kanong palaspas. Now, king kekatamo namang aldoldong pamipiyepye, makanano ta kayang maging banal. Makanano tamong miyabe, karening parangalan tamo king aldoyti. At Yesus sa tinyang tuturong masanting nga paralan, masanting nga pamipiyepye. Itang dening ausan tamo pong mapalad. Blessed. Blessed are the poor in spirit, nga na. Blessed are the lonely, or sorrowing, ding malungkot, the sorrowing. Itang word of blessed, pansinan niya po, buri ng sabyan, banal. Blessed. Kasi, antimo po yung birhen, tayo po gagamitan itang terminong Saint Mary, Saint Virgin Mary. Ali tayo po gagamitan. Nano po gagamitan tamo? Blessed Virgin Mary. Blessed Virgin Mary. Karing grupo dar po rin Carmelites, rening Third Order Carmelites. Nanyo kasing laging grupo yo? Blessed Maria Sagrario de San Luis Gonzaga. So, ito, ang ausan do pong mumunang lagyura po ring santo blessed. Potang kay ganita, potang me-canonize ne, ausan de pong saint, Pero, ito ni Mama Mary, santaya nung suryan me, pero tayo pa mo rin gagamitan, uling akasanayan tane, itang terminong blessed. Now, king kekatang ebanghelyo, kapilang ka maging blessed, yan, kapilang ka maging mapalad. Bang kanita miyabi ka karing banal. Mamili ko pong mapilan. Metong kareni, mapalad la ring mapagpakumbaba. Kapilang ka maging mata sa lup, at kapilang ka maging mapakumbaba. Istong ating kang kapakumbaban, at didepende mo na kingapong ginuitang gagawan dakeka. Buri na sabihin, itang mapakumbaba ka keng relasyon ninin, keng relasyon niya ini man kabud na itsura kang mapakumbaba, ala ka nga kita itsurang mapakumbaba. Akit making kayang pamakirungot karing kapara ng tao. Ing taong biyasang magpasori, matas siya loob, di ba? Katas mo loob,
ika ng mali, pamilit may paingke ka, nga tamo kanita mali na ka, kapabisang manyawad sorry, nga yung sasabi, matas siya lub kanita yung tao. Piyasang magpakumbaba. Yan. Nung agagawa mo ito, at pagkapilitan mong papanatilyan kingke kang sarili itang makanitang attitude, paniwalan ko maging metong kakaring blessed, maging metong kakaring banal. Nano po? Mapalad la ring mapaglunos. Yan. Teng Pilipino, mahilig lang uugali ring mapaglunos nakatamo pong kabilis maging malunusan karing taong ikit tamo king gipit akabilian. Manalbe kamong TV series, malulunos na kaketang bidang panasakitan niya attitude tamo itang Pilipino ing mapaglunos. Kwento na nitang kaluguran, kabayo-baywaning saken na the drive test ngeni atin niyang napansinan na makapase king dalan itang kaluguran. Ngeni anyang kuldas siya lapitan atin niyang daya king katawan so buri na sabihan may hit and run niya intaw. Singgewa na seke king kotse na dela ni JBL. Diba? Karas na JBL, anyang mihimasmasan niya itang dela na king JBL, yung sasangkana ng mekadisgrasya. Ay, ali po, igit kaya mo po kayong dalan dyan, seke po, bakit ta po, bidalayapin po hospital nga na. So, bisa kayo po, investigate siya po itang sakin kung nga na, o ita po itang kanakong penakot kaya, at niya papinpundaya, kabayo-baywanan ng sakin kung nga na. O ita, deng pulis, linawi repining kayang sakin, at yung malatimong gasgas, ala. Anya, o ita, bigdikso niya, may sakit yung bagyalop, uling sa sangkana nenitang may disgrasya, na iya ka ng may kadisgrasya kaya. Sino pang kaya mo po dela kaya mo po King Hospital. Mapaglunos siya kasi O ito, maging mapaglunos siya, at least importante nga na kanako, may kasaw ko karing taong makanya nakabidyan. Kay ba't nga na, netong pang sigurong pwede tamong maging kay katamu, yapining mapalad laring ating malinis a pilubluban. Yan. Malinis sa pilubluban. Itang you always cleanse your mind. Ne? Ala kang maling intention, ala kang maroka intention. Ne? Always cleansed mind. Yan. Itang parati yung ngako piningkay, aliwaya po ing ignoranti king inosenti. Ing inosenti, alayang kakayahang baluana ing kasalanan ng puing kasalanan. Innocentiator, innocenti, an innocent person. Pero ing ignoranti, ating niyang kakayahan, oneng, na po rin pakibaluan. Ing dapat ng pakibaluan. Nya, kailangan, balo mo pa mo rin, ing gusto ang pong mali. Karing kalalto na maging malinis, pilubluban. Kay ba't, metong pa, o ini po, pakikwanan tayo naman sigurong maging kay katamu, mapalad la ring gagawang paralan para king pamika kasundo daring tao. Yan. Anang kasantingitan itang ikay maging sangkan ning pamikakasundo. Yung problema ning kay makapakaili. Magdalayang chismis, potangkay itang chismis na maliya pa, lalto, pipate-pateno pa, retang pipag chismis na. Patay. Magugulula ring tao, pauli na. Imbes na mikakasundo la.
Wait, kay ba't mapalad laring daralan pangalupig paulining pamanupad daking kaburian na ning Diyos. Ay, dakal ko po balong makanyan. Deng magobra keng gobyerno, na gagawan da ingusto, potangkay sasabyanan dala. O temi mo tinggapitang suhula babiera keka, emo neman adwan babiere keka, temi kunan, ngara. Ay nga na adyang pang babiere ka na ko, eke tanggapan, uling eko neman pipagalan, nga na kanong makibat. So, oren po, nano mo ing isipan mong pwede mong maging kekakareni? Nano yung apansinan mo kayong sarili mo na malyari mong maging ugali, attitude, at kanita maging betong kakaring blessed, karing maging banal, aparangalan tamo datang ingaldo, king misa na ning mumunang aldo ning Nobyembre. Ulitan ke po, ingaldo iti, misa yang parangal para karing banal. Ingkutang, itamo kaya, pag nasantamo ing maging metong karing banal. Amen. Sasal pantaya ko king Diyos pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesu-Kristo nga nakabugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuking krus at metet mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubiyang mebye, paypay to siya banwa makalukluk mananing Diyos pang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyempong may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliram mieding mete, at imbi alananga. Amen. Panalangin ning balen, kaya berating sablang santo ang makakilala ka ring kasakitan at kaligaligan taketi king yato, manalangin tamo king ginuban sa upanakatamo, ngatang manalangin at sumabi, may kakeni ginu o ginu sa upan me ing kekang balayan. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Kaberi Santo, amigdo sa kindanog, nalangin tamo para karin milyon na tao alang sapat akakanan aldo. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Kaberi Santo ay man ebiyasang mamasa ni sumulat, nalangin tamo para karin milyon at taong mamiagaral at alang kaginuan. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Kaberi Santo, amaralas may sakit, nalangin tamo para karing milyon taong alang doktor, amanulo ni panulong agamit. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Kambering Santo, amelupig, nalangin tamo para karing milyon at taong emirenan matulid magsalita. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Kambering Santo ay ela mismo, ela sadyang Kristiyano, manalangin tamo para karing milyon taong menakit kinto niya kasalpantayanan. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Biyabe king panalangin ngeni kambering milyon at talapasan taya king mabilog ayato, manalangin tamo para karing kikatamong kaluguran apakamalan na may ang nabi. May kakeni o Ginoo, sopan may ing kekang balayan. Yeni podwan tamang sarili tang kapagnasan. O Diyos daring mabye, mga manuka karing pusumi, ituro mo ke kami ing ligaya daring santo, at idake mo kami, king karelang tulang alang kupas, manggaman king alang angga. Amen.
salakatamo po. Manalangin kay kapatad, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapanon ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoy, daon karinggamat mo, ikapurit tigay ning kelagyo, kaya katayang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ipaming miglalang, tanggapan mo reting ayin king pamiparangal karing banal na lalaki at babaeng mabibye kayabe mo king kekang ligaya. Parati kesa ng ating kamalayan, king kasaupanda, para king kekaming kaligtasan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatiliya kekayo. At kaya kaan timurin, Iyat nayoring pusuyo. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong Ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, ngini pepaintulot mong pagmasusyan miyang masaya ing banal mong syudad, ing maligayang Jerusalem, ke kaming Indo. Makapadurot king kekang trono, ding santo akapatad mi, alantok ng kakantara, ing kapurian keka. Ing karelang ligaya, kakatmanda king tula, at ing pamakisamakda king kekang Santa Iglesia, wabyediwa at sikanan ke kami, samantalang mamirapal king maglakbe king dalan ning kasalpantayanan, mamalagwang makikit karela. Kambening maularang kapulungan at ding sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alantok ng dang pamamye kapurian keka, nganging kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing pani bataning sablang kabanalan, nguli nito pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritumu, ban para ke kami magawalang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daun pusang lubking pamaylasot kamatayan, kinwani ing tinapi, at pepasalamat yakeka, pirasune at binyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanadnye, iti yung kanakong katawan, ami daun para ke kayo.
Makadyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan kat pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ding kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubo para kekayat para karing sablang tao, baan keta mi patawaran daring kasalanan. Daptan niyo itiking pamigaganap tayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayan. Ini ang ining gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mepya ng anak mo, daran miya kegay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuam, kingi kamingan sanang misulusulog ing katawan at dayang Kristo, tipunan na kamingan ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, at i Florentino ing kay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawnat, maninayang subling miye, at ding sablang meyang unapye. King makuya da pinandit, pakipangaditala, ganakan ding kay katang kaduguran, ameyang ubye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria, ing birhenin doning Diyos, kaya biya ring apostolat ding sablang santo, at inupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga, anting metong nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katang.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, ke kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalik din ke kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kekang iglesia. At pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king adang angga, Amen. ing kapayapan ing ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo. At kekan timurin. Ipakita mo po ngening ni kakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad oy ni Jesus ing magnasang akayabe nakatamu karin banwa. Mapalad tamong ngening magsikap magpakabanal king pami piye-piye. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat yakas ne ingamano, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, hingatyo ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagi. At pag nasan ko ing tanggapan da ka, tapot pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at yu ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Kemo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pupurian mi ingke kang ligaya, amayayakit karing ke kang santo. Ike sanang mirarakayanan king tinate ning biye, kumatmu kami king lugod mo, at misadya para king tula ning ke kang kayarian, anong nuk iya mabibiye at mag-ari iyasu sa anak mo, manggaman king alang angga, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kekan timurin. idukuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Ing Diyos, iyang ligaya at tula ring sabla ng santo, at ing kapigaganakan karela, iyang pagmasusyan tangeni. Ing kayang kanwanan, manatili sanang parati ke kayo. Amen. Ing panalangin daring santo, ikabos dako sana, king kasalukuyan adewakan. Ing alimbawara king banala pamibiyebye, irapdo sana, ring pamisipyo king kasuywan king Diyos at karing kapara yung tao. Amen. Ing Espiritu o ing banal ng Iglesia ning Diyos, magsayaya king ding kayang anak kasanmetong dala ring santo king kapayapan aalang kapupusan. Miras ko sanang makirake karela king sablang tula king balening malugutang ipa. Amen. Bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umet na koking kapayapan, isundong magkapilit, magpakabanal. Salamat, King Diyos. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our holy shores. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz
to behold. He has made us all new. We belong to this fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our holy shores. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to this fold. The gospel is a blessing, but also a mission.
nation, to the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To